Mātou whiawhia lawa fo ele nei whiawhi mātou te vivi i atu, ma whaane nei atu i atu oe lo mātou tua. Le tua o le tamale alo ma le ngang sa. O le tua o le lofa tu noa, o le lofa he muti vali. O le tua mai lava le amatanga oe o lava le ngā anga. Sili lava ma mawalunga le mea lo e fio ai a ua. Tumu le lau lang nei lo mamalu ma lo matanga fie. Vi o elo mātou tua le nei whiawhi. Mātou pese whatasi le nei pese e pe ona mātou usu whatasi na le nei whiawhi. E le lei o ele tua. A wai whawa vaulava lo alofa. Tele o lo wang le lei ma lo wha maoni a e mātou le nei aso atoa sa e tausi leo pui ma te tai mai. Alo mātou ola mai lava le tai au si o mai le nei taimi o le whiawhi. Mātou te whaafitai ta mā. Whaafitai a wā oe o se tua le lei, oe o se ta mā lofa. A wā e te le tu le moe, te le tu lafo ina lava lau whanau. E ui lava, e lo mātou wha le tonu le te leo teimi. A ele mwhai lava ona e tu lafo ina i mātou o lau whanau. Iawi ia lava lau suafa e whaavavau. Whaamanu atu o mātou loto i atu oe matau tau lau pa ia ma lau matau tia. Vi ia oe le tua. O le tua apra amo i sa ako mai a kopo. Ma tau whaftai atu le tua ona o keriso Yesu o le wha o le tanga. We wina mai sa e saunia matu ina mai o lo lava lo pele to tasi. E amo ia le wha o le tanga mo i mātou. Ono lo alofa ma lo wha maoni. Whaftai te le tua. A wale o mātou mawai ia le saolo tonga o mawai fo i masifa moe mātou te ngā lulue maola ili nei alololangi o le nei soi fuanga mātou te iai a ua iei se wha moe o le tangata ola mātou te sau whanga atua ili manuia wa umana e saunia pe a whai mātou te tu mau ili ola wha tua ia ke riso Yesu vi ia lo swafa li nei po mātou tuina atu i atu e fo ili nei po mātou o mai le tua e whātau nuina le mātou Paul Kalame. Mātou awhi atu i atu e le tua se e angalele mai, mai patasi mai, whau mai a i mātou, e le mātou Paul Kalame le nei pō. A mateina lou lava nganga, whai uina me uma le nei pō. I tu maupele vi inga i atu o elo mātou tua. Nā atu le tua o tangata le nei pō le lātou whalongalongo whaafonga i lau upu. Ese se nganga o no fa sala vei fa le lave le tua a o na watu o tangata e fia fa longo i lo upu le nei fiafi fa manui i lato uma mai manto uma ala ia o fionga pa ia vi ia lava lo swafa le nei po tu mau ia to ele vi inga o le fa manu o le fa nei tanga nei o so uma o lava le fa vau amene Atalo fatu Samoa i lau fasa usonga fo le fiafi ma lole soi fo ma wama langi ma ya le fo o tatou sanga i le manui o le tua malona mafna fana le nei fiafi ya ui lava fo i su ya i tau i meo lo tatou no fuai mea fo i o lo e alalama e papa awai a pi fo i mātou ni o kilani o lo timunga ma malulu ya o lo fa pena lava ona te usia pe i tatou le lofa tu no le tua lo maua pe i tātou ia le wha malolonga maua ana wha murianga ese ne yaso tātou ai mo tātou talia ma le whaafitai ma le ngang fia so evi ia lava le tua i so se mea tātou te iai a mise fo i sui ingo tau vi ia le tua whatalo whatu nei po i lau whasaunga ma lole soi fua maua ma le langi ma ia o le tātou Paul Kalame nei, o le tutu le Upega ile Loloto e pe fōna masani ai, la auto auna nei o ponifono ti. Whata alofa atu i au auna pa ia le tua o lo mwhai ona mafuta mai le nei fiafi. E le ngata fo ilea e whata alofa atu i nai o tātou tinamata ma tutua o lo tāpu e mai i le aso ma le aso lo talo wa lava le. Alo atu fo i o au auna le tua i so se fai tau langa i lato ngā luenga fai pēr. Whaafitai la auto talo tātou tua asin sina lea ua manui ai fo i le mātou ngā luenga. Le ngata fo leo la auto talo o alo fai wa tama whanau sa mo i le aso ma le aso. Whaamri atu le tua i atu tau
ta mamatina matutua fatalofa ile ia le silasi o Samoa i tupu mai e o si o tātou tunuu le ngata fo ilea ia o le lautele o si o tātou tunuu mai lava i maunga tele si o i maunga iti ia fatalofa ia tau le pa ia o si o tātou tunuu le nei po fatalofa inisi o lo o whaafonga mai tonu mo ta ngase o lo whaatotolia ai o no ngase o le tino fe lava se meo e ngase ai tonu mo ta ngase tonu o mauta malawa po fe lava se meo e whaafonga mai ai a o lo e whaatotolia i ngase o le tino fatalofa ia te oe ma ianga lele ia tu le atua ma le mano ala na whaamalo longa e so di atu ia maua fo se to manga i nei fo i vai tau a ui e whaingta fatalofa ina i tātou sumtua whaafene o lo i tonu whalpui le ngata fo i lea fatalofa whaaptua fo i lau whainga luenga le nei pōpo fe lava se meo e ngalue ai fatalofa atu i atu o le nei pō le suafo i Jesu le tātou li ia e fatalofa whaaptua lava i le paia o Samoa o lo o whaapenao na no nofo i tuli manu e fio le nei langi so se meo lo e whaafonga mai ai se atu nuu ia o le alava se atu nuu o e mafuta mai ai le nei fiafi o te ele malu si anga o le nei ala leo fata lofa atu i atu o le nei polu suafa o Jesu le tātou li imo le tātou whaola anga le leile atua whaamanuia le atua vela na upu le nei po e whaima whaamanuianga i lau soifua whaale nganga le whaangaloina nisi o lo mwhai ona asi mai fo i tono au kila ni nei ia ona o le ngata fo o mafutanga ainga tonu fo o ekalesia ia mese fo o fala lave e le nei fo i soifuanga tātou te ai fata lofa atu ia te utou e le suafo Jesu Keriso. Fai fo steimo mua nei fta e whaafonga mai le tātou Paul Klame whaapitol fata lofa ia te oe le suafo Jesu le tātou lii mo le tātou whaola. Fata alofa fo le sunga ia sau ma ngā lua to lua tu nei e fiafi whaamnia le tua ia sau ma le ainga. Fata alofa whaapitol inisio ainga ia mese foi ia o nai whanau whale nganga foi ua lewa na mafuta i steimi o soifuanga ua malanga atu foi Australia ia ona o foi o le swinga o le nei soifuanga ma ona tabilinga ia o lea nasi simai ia ona tulanga o le whata waina o le aso soifua o si o latu tua a e whaamanuia atua i le nei po i le tina matua i ate le sia te lutoe o sia matua e ka le sia haba praisi mangele o le asto na isa whailunga i nailo na aso soifua lo na iwa sifulu te usanga ia whaamanuia atu le atua i ate o le tina matua ia maua nisi te usanga stele o lo soifua te au nai pia mga lue e le ngata o tutono si o tatu e ka le sia a o tutono foi o si o tu ainga awa oe o le tina ia e matuai ulu ola ma whaamanuiaina ia oe le tina e tusai ia o le totele e le ngata o le whanau ia o nai grandchildren, great grandchildren whalongo e msalo pea ma le se lau fitu se fulu tangata na tupunga mai le nei tina o telesia whaamanuia le atua ia te oe e le tina e tusa malo aso soifua na la sa matua wai i le aso soifua le tina ia e le fale i Manhattan i Marasco fa tumulia ia le foi no fanga ia ona ole taupati atu ole ia foi o ainga ia o wopele a mese foi o tau ainga mai Samoa Australia ia mavaenga ese foi o nei tunu i New Zealand na awe mai ona le aso fata waina o le tina matua ia te sia. Ia, atalo fatu ai fo inisio na i alo le tina, pe fo o le sunga ia pita te lutoe, mai Brisbane i Australia, lo ia nei, toi malanga i le stofi, fa pe fo isio na tu fine, ia po le faltua fo ia luse, ia manai o nalo, ia lea fo ina mafuta mai, malanga mai Brisbane, ono le fa mo le tina, le ngata fo i lea, o le sunga le whawhenga ia pēteia, ma le whalitua mai Samoa, le ngata fo i leo le tamama tua ia maunga, ia mai le la whanga o lo te whanga lea sa o mai e lango le aso lom tua i le asto nai. Ia, vi lava le tua nga leile tua ia te uto umalava, le maua fo i el to tele o i la tau na malanga mai, ia uto suafa whai o e whafonga mai, manuia le toi tali watu, i lungo ala, lungo le ea, ma so se awala o le ato e fo i tuai inai o uto
ainga. Ia, vi foi le tua whaalongolongo mai foi nei sau, ia o whaamuna tuat foi kia kurola ule tio nei le ven, ia ai whaalongo mai loa o loe whaamunu ia atu le asu whanau o le sungal whawhengenga ia mua vai mika pasta, ia whaamunu ia le tua i lau sunga ale teitai o le Assembly of God foi nei li tu Samoa, ia whaamanu ia le tua i lo waso soifua pasta, mua vai mika, maua nisi tausanga stele awale au nanga ia i le ngaluenga le tua, maua le malosi ia i le whamalolonga le tua ia o el tama, nenga te foi lea, ia whaalongolongo mai foi i le aso soifua le tama matua ia vai pua, ia whaamanu ia te le atu le tua ia te o le tama matua vai pua, maua nisi tausanga stele ia mawai pea le maafutanga mainga ia le ngata foi lea o tiute pe ona tofi ai o le tamamatua nai whaamnianga nā mai le tātou Paul Klame ia le fiafi a te utou hanga le leile atua ia maua i tātou ia le manuia o le atua ia ta ape atu ma foi atu nisi o whanau mainga ia i le manuia o le atua ia te utou i le taimi e toi foi tuai ia salo fo lo mantu nei o laso foi tau malanga tuai le sunga ya tu e lolo eti laulala ia manuia le malanga uso pe tu foi atu i Samoa foi ono asies lava ia inga me so nga luenga sunga ya eti o io le avalele o le pailate ia sa ma fai fo sia ma tu tanga polo nei mal sunga ya pasta kupa fui ia fa fonga mai ia ma lo lava le ta alo nei aso fa malu lua tu foi o fa mafati a o le aso ia ai ia le tua ai manuel malanga tu e lolo le aso ta me se fo tu foi tu Australia e le fa un le va aso awa tu te mga luenga e tu sai ia ma faiva ma to finga ia wanga lu ai e le nei fo iso fuanga ta tu te ia ia le tua ia o le fiafi ia o te tonu ia lo te umil tato mtaupu e tusi Roma lea ua falling mai ia msalo a umal pole nei ia moto tasi se po o ato ala mtaupu sulu lima ia mas sulu ono lela tatu tom fai tatu te tala noa e fa mai atu ia le mtaupu e se fulu malefa a sumal tolu fa ngor sumal tolu ia ona tatu la atu ai lo lea ile mtaupu e se fulu malefa ia tarsia ia fa uma to fo i male vaenga o le mtaupu suma lima fa uma ile vaenga le o le body politino le tatu te tala noai le uma le fai upu es fulu male tolu o le tusi matai Lucas Roma o lona mtaupu es fulu male lima e fa mai ai o le mtaupu la es fulu male tolu o te mana o te amata i le fai upu e se fulu ma le tasi e fai ulu fai upu e se fulu ma le fa. O ina lolo i eise fai taunga e ese le tā ua tele. Wa na wa fai u ia le apostolo Paulo ina ia le mata upu le se fulu ma le tolu. Ua whaati taua nga i le tā ua o le soifuanga ma le ola e te tau o na ola i le tangata me ta o le tangata o lai te li tonu e toi e fio mai Isu i lona fio whalua mai le ngata o le sitianga lona fio whalua mai. Papela lona whaita wina mai le whaipo sumal tasi. Ia whape foi ina ua tātou i lona po ua o i le tu po e ala ai e na mamoe. Awa lata nei ia te i tātou leola. Sa mamao ina o tātou lua i whātua tua. Wa level po wa lata mai le ao. O lea ia tātou whaatea ese ai ngā luenga o le pongsa. Ai ia tātou ofu i ofu tau o le malama. Ma mai fai po sumal tolu. Ia tātou sāva vali ma le matangofi e tusai le ao. Aua le po ula ma le o nā. Aua le whaitaanga ma le mataitu. Aua le femisai ma le mataua. A ia o tau ofu i le alii o Yesu Keriso. Aua foi le sau niuni molitino e o ai e ona tu ina nau. Ma. Fa fonga ia i fai upu ia no fai tawina.
e manino le lei o lo tala noa mai le apostolo Paulo. E whaawau lava le autu o le mele tala noa i le vaenga lea. O le tua inga soifua po o le tua inga o langa i te tau o na ola i le tangata kerisiano. A le lau wha maoti mai i le apostolo Paulo i whai upu ia. Le mea len tātou tala noa whaawau mai lava le mata upu e se fulu ma le lua, se fulu ma le tolu, i le tua inga ola e ola i le tangata kerisiano wa ola e eilu na wha moe moe. Le tua inga ola e ola i le tangata ua na iloa, ma ua whaafafonga foi. Ma ua ia talia ina le tala le lei po le upu o le tala le lei a keriso Yesu. The kind of life that we must live when we receive the gospel of Jesus Christ in our lives. And particularly in this passage here, Paul was specifically talking about those who believe that Jesus will be back, will return. O leo tala noa mai Paulo i wha manatu atu i tangata e moni lava lo latu tel tonunga. E toe fio mai Yesu, e wha mai la Paulo. O le to inga ola la le te tau no to olai. Tala noa mai Paulo i leo langa i te tau o na olai, a o le i toe fio mai Yesu. O wha punga ngai e ngan mo wha mai. Wa o mai le tupo e alai o e na momoe. A wa lata mai nei ia i tātou leola. O leola nai tala no mai na o salvation i le ufa Britania. O lo tala noa i le fio mai o keriso Yesu. Probably referring to the salvation of the Jewish people. A wa e to e fio mai Yesu e whaola. E mai le whaola tanga mo Israelu. E a mateulia foi. O le a manuia i foi matangata. Onu ese e mese i lato oe o le a. O lai pea i li teimi lea a ua ave ese le ka le sia po le se tianga a Yesu Keriso. O le a manuia atua i matangata ia. Ai mese lava o le wha o le tanga mo tangata Israelu. I le teimi o le tau i a maketo. A o le la tala noa mai ma wha manatu mai wha mai la apostolo Paulo. Te tawana tu ese I autafa, put aside the old comment. O le sesu apunga, ave ese le ofu tuai, ave ese le angasala. Tu ese, ai ia e ofu I le ofu fau. O keriso Yesu. But put on Christ. O le whaapunga la ne se, mai, wa lata mai keriso, o lea. Ia o ofu ia keriso Yesu. Sa lo whaauta ina le passage lea po le vaenga lea e whapena. Wa lata mai keriso. O lea, ua te tau ai loa no tātou o ofu ia keriso Yesu. Put on Christ. E man tau la. So se mea e te mana o si ofu fau. O lea e mana o e whaile ofu fau. E te tau ona e se mo mol ofu tuai, ona to a whaiele ofu fau. E tau ngā vese, you have to get rid of the old comment. Ave ese le ofu tuai. Ai tuu mai le ofu fau e wha ofu ai I tātou. Mai Paulo, ave ese mana onga o le tino mono tu ina nau. A wata tau no tātou o ofu I a keriso Yesu. O le manatu o Paulo, o I lātou uma e tali tonu ua lata le fio mai o Yesu. O te tau o na ola I le mea nei, I le mea tau o le alofa moni lava. E te alofa ai I le isi uso kerisiano. Ai maise ai o lo alofa I soo se tasi. Whataua mai I le apostolo, le whataua, mata volam ta upu atolea, o lo whataua mai le apostolo, le taua o le nonofo whealofani I le alofa. Ne laifa mai le apostolo Paulo. A whai wa tātou I loa ua lata mai le taimi o le toe fio mai o Yesu. Wa te tau lao na tātou whaonga ina le alofa. E wha a toa ai la tātou mafutanga matangata I to tonu le kālesia. But not just the brothers, the brethren in the church,
but also the outsider. And also your next door neighbor, so sesi. E wha mai paulo, tau no tātou, o ofu ia keriso, maua le lofa, o no tātou no nofo lea, e le whea fani, mo whetau siai, e le alofa wha maoni, i so o se tangata. E man tau lia fo ole, usom tō whawhine, ole wha aulea ole nei o na po, o tā te le ama o tātou whaalongo le tele o teimi, lungo televise, lungo le media, o tua pule laa, whale sā, o malu, o tātou whaalongo ai le langaina lava o le urgent, o le whiaulea, o le ale whiau, ua lata mai le toe fio mai o Yesu. But how soon? O le ale lata mai o le fio mai le o Yesu. Na pa wale mea tātou e whai, o le sāuni mata pena. O wa tātou te po le tele ele, po le ale, le lata tele mai. A le mea taun tātou whaia, i o tātou sāuni, wa lata le toe fio mai o Yesu. Ma o te tau i tangata, o na ola i le malama. Te ono whaitawina nei, o mo toe whaitawina i ne whamausali ai. Ma o taun tātou wola, i se o langa ma le tonu i luma o le atua. Whamailiwa e boas whamale lua. Ua lewa le pō, ua lata le ao. O lea, ia tātou whaate ai ngā luenga o le pōngi sā. A ia tātou o ofu i ofu tau o le mā lama. Let's put on the armor of light. Mai ofu tau o le mā lama. O lo o fo ila apostolo Paulo i le tele o ana tusi i ekalesia i ana tusi. E whaataua i lava le o ofu lea i ofu tau ato toa. Ma o ofu i a keriso. Lua te Salonia lom tau pue lima e o le valu whapelo na whaitawina. O tangata o le malama o tau uma, la vea mtatou. Ma tangata o le ao. Tātou te leo i le po le pō liuli. Mai o lea, ua tātou, whamai aua tātou te momoe ai e whaapei o isi. A ia tātou mataala ma whaautauta. Aua o e momoe i lātou le pō. O e inu ia ona e ona nā i lātou le pō. A o i tātou nei o e oile ao. Ia whaautauta i tātou. Ma ia tātou o ofu i le ufi whata o le whaatutua ma le alofa, ma le pūlo tau, o le wha moe i le ola. Ia matau lia fo le Efeso, le Efeso e ono. Efeso e ono mai ale whai upo e sfurma le tasi se i o lava le sfurma le valu. Nai whai mai e fo le apostolo Paulo, ia o tātou whita ngofi i ofu tau a toa mai le atua. A lo whaatusa fo i le ofu, mai put on, wha mai Paulo. We must put on the armor, the full armor of God. Mai o tātou o ofu i ofu tau a toa. O le ofu e te tau wai. O le pūlou, o le ufi fata, o le pūlou o le olatanga, po le wha o le tanga, o le ufi fata, o le wha tua, o le ami o tonu, o le telita, o le wha tua, o le fuspa, o le wha maoni, maisi mea, ia la, se e vai o le tala le lei, o le pelu o le nganga ia, o le upu o le atua, o le ofu tau mai le atua. Nuinga o lea e mana o mia tātou le ofu na le taimi lea o lata mai Yesu, a le eile ofu tau. Tātou te ola lava i le pōngisa, tātou te ola whaia ina lava, o no le malosi tele o whaaso songa o le neiro langa tātou te iai. Olo iei fo i le tusia kalatia alona mta upo tolu alona fai upu e luas fulma le fitu. Pamai, a o ilato uma e na papatiso ina ia ke riso. Mata ulela upu ngā papatiso ia ke riso lo te utala ila ile taimi o le faa o le tanga. Baptized in Christ is the time of salvation. Taimi wa italia e su e fai mali im faa o la i loso i fua. Pamai la, o ilato uma o e ua faa o la ina. Ua te tau whamai, you have to put on Christ. Whamai ua te tau ona o ofu i tātou uma, i a keriso. Pe a whai o papatiso ina i tātou i a keriso Yesu.
Amen. Ai o te utala fo ila Paulo I le mata upu le ta utala no ai le mata upu e Romans fulma le tolu sum tu fa fini. Fa mai o te tau no tatu o ofu I le tangata fou. Ia, po le natura fou, a new nature. Mo te tau na sui ia I le tatou soifuanga I le natura fou. Alo fa te fa mai po o ofu ia Kristo ringa fa mai sui le olanga e olai. Sui le natura. Tu ese le natura le anga ma le ele lea. Natura ngasala. E tatou ofu. O ofu ia Kristo. Fa pena le tangata e ola I le mala malama o le tua. Ea, e ola I natura o Kristo. Mea na faali mai e Keriso a o soifua o ia e le tino lei, o le ola mama, o le ola faa pa iaina. Na hoi tu sia mai le feso e faa, fai upo e lua suma le faa. Na tau te ola I se o langa mama, ola faa pa iaina, I luma o le atua, aisea. E faa pe na le ola I te tau o na ola I le tangata ua talitonu, ua lata le fio mai o Yesu. Ma le fai upo suma le tonu le la uto e fai tau ina o tusi. Ia tātou sāwa vali ma le mātango fie, e tusa I le ao. Ma le mātango fie e tusa I le ao. Aua le pōula, ma le o nā. Aua le whaitaanga, ma le mātaitu. Aua le whemisai, ma le mataua. O ngā luenga ia, a le tino po ngā luenga ia, e oti ai I tātou. Pamali sumalfa, a ia o tou o ofu I le alii, o Yesu Keriso. Mai aua fo'i le sau niuni mo le tino. Lo inga, aua e te faa malieina le tuina na o le tino. Ai ia e faa malieina le fina ngalo le atua. Please God, le mtatu tal noa le mtau po suma le lua. Tātou o le taulanga, mai tuina atu I tātou o le taulanga e ola e pa ia e maalie. E maalie le ringa, e maalie le atua, pleasing God luinga e fia le atua, e lo tātou wola I se o langa, e tusa ma le tala le lei, le ua fai mai tātou ua tātou wola, ma tātou talia ina, le tala le lei lea. Baby, ia le atua. Ona, e o wala tu se kolose, o lei foi upo le apostolo Paulo ia kolose tolu, non foi upo se fulo I upapea, a ua outou o ofu li tangata fou, o le ua faa fouina I le poto, e faa tatau I le na faya o ia, mana ia o faa peritania vapea, put on new nature, and be renewed as you learn to know your Creator, and become like Him. A vea ile oe e pei o le na faya oe pe a faya, e te ofu I le natura fou, ma faa fouina mea uma I te tonu ia te oe. Ona e pe eile o le na faya oe. Mai la apostolo Paulo, wa uma le taimi o le moe usum tu vafini. Sleeping is over. Walava, famai walava le moe le ringa, walava le pong sa. Famai a o le taimi o te tau ona, hala mai, mai ala mai. Masauni ua lata mai le faa o la tanga. Just because Jesus is so near, we have to get up, wake up, get out of your bed. Alu ese mai lo moenga, wa lava na. It's time for work, it's time to work. O le taimi o le ngalue, ta pena, masauni. Wai taimi nei wana o mia, o lo tātou wola le mala malama. E le ngata ilea, e te tauna mta tātou mala malama le lei I mea o lo ua tutupu. We must know the unfolding of God's program of the end time. Mana o mia lo tātou mala malama, ma lo tātou lo le lei o mea wawa wai mai a le atua iana Paul Kalame e aso muli muli. Tātou lo le lei Paul Kalame le atua. E le ngata mo I tātou. A Paul Kalame le atua mo le lumanai. Ala sanga mo moe lava.
ai le whao ngā ia o tātou mawhau i le mea e te tau ona whai. Ei sea, whamai ho sea e lo mtau pue whaa lo whai upue ono. Whamai a, ua wha umatia lo unu ina ua le ai se poto. My people are destroyed because of lack of knowledge. Whamai wale lava lo latou loa, ma lo latou malam lama. Lack of knowledge, winga lai ngā le ola lava. Ai le se malam lama, ele ngata ele ola ele malam lama, ai le ai fo se knowledge, ele iei se loa ma se malam lama. E tusa o mea ia ua tutupu i le teimile nei. Tauna ala mai mo tātou loa. Wale steimi tātou te toi mo mohe ai mo whata mala ai uso mo tua wā whene gerisiano. O le mta upu la sfulman wha, la tātou mei ai, ta upu sfulman wha. Wheu momua. E o tu lava la i le mta upu sfulman le lima, lon wheu upu sfulman tolu le no whea tu wha umai le vaenga muli muli o le body, politino. E lua vaenga o le body. Le vaenga lona lua le tātou noa i mai le mta upu sfulu lua. How you live the gospel le tātou wha longo ai isi mta upu momua. E mai le mta upu sfulu lua e o le mta upu sfulu le lima. Toi paula leo le mele se toi le mta upu sfulu le wha. Wheu momua. E o le mta upu sfulu le lima. Wheu upu sfulu le tolu. O le fo i toi wha ma mafa mai i le apostolo Paulo. Le mele no wha tātātu i atu o le vaso le nei. Talia e le tasi i le alofa. Accept one another in love. Nai whataua mai e Paulo ia nikulupu se lua. O le tū vai ma le tū malosi. Tau e Paulo i tū ainga tangata e lua. O le kulupu o tangata malolosi ma le kulupu o tangata vai. The weak and the strong. O tangata vai, mai la apostolo Paulo, o la tau ia, o lo lātou tausia, aso wha manatu, wha pitoa, ia, ma ai i mea e te tau na ai, no inga, e iei mea ai e restrict pele a ai lātou. La wha te tau i tangata, iuteia, tangata vai. O tangata malolosi. Whamai la apostolo Paulo. Ele ngata lātou te leo wha mawhaina le tau sia o aso wha apitoa. Sauninga wha apitoa fo ia Israel. Ele o wha tapula ina fo i pe wha saina po ai to ai ngā mea ai lātou. E o sisi wha punga e lātou te leo wha mawhaina o na tau sil tu la fono. Luinga lai sa o loto a lātou. Ia lātou mea ai o lo ai. Whalong whai le whai upo suma, tau pomomua lon whai upo momua. So whai tau ina e tau atu whai upo e wha. Whamai. Ia o tau talia le ua vai i le whātua tua. Pela na e talanoa Paulo anga i tangata onu ese. O le tū malosi whamai. Ia o tau talia tangata vai le whātua tua. Ai le ina ia wha masino ina o mā salonga. Whamai lor whau pue lua. O le taofi o le tasi e aina mea umalava. Nu ese la lea. Ai aina e le ua vai po iuteia lea. Na o mea e tutupu mai ele lau ele. Ko ia voi la e vegetarian, whaataua i tangata iuteia le vegetarian pe o mea tupu mai e le lau ele, po fuangala au, mo fuala au, me whapengau, vegetable, fruits me uma whapena. Ia ai whale tau tele ai la tau le manfasi, e whailonga foi me ai me ta o manu. Ai, whamai ia le whai upo e tolu. Aua ne i tau whaatau wa aina, le ai i le e le ai. La whaatau le apostolo Paulo, pia la whaetu i tangata iuteia. Aua la tau te tau whaatau wa aina, tangata o loo a ai. Ia te utou, ia e le a ai. Aua tau te tau whaatau wa aina, tangata nu ese. Te whaafonga, whamai. Aua ne i tau whaatau wa aina, le e ai.
po le la ai manufasia po mea ile ele ai po tangata iuteia ma le ua ai aua ne i whaasala o ia ile ua ai so toe whaita uina whamanino atu le mea le ma le ua le ai aua ne i whaasala o ia o ai le ua le ai o le tangata iuteia o le ua le ai ile manfasi le e ai ele tangata nu ese mai o oe lana aua ne i whaasala o ia ile ua ai tangata lea ele o ele o whaatapulaina me ai ruinga mai aua le whaasala ai aua tau te po lele tau do not condemn or judge one another i meo me ai ai mai aua ua talia o ia ele atua, o ile utalia ele atua, o le tangata lea ele o tausia aso ia, ma mea ai e whaasaina. Mai leo vau wha, o ai ea oe le whaasala atu, ile au nā le tasi. Lea lai fisili paulo, fisili umo le uli ia to olua, wa lai whamsino e lesi, whamsino e lesi. O ai ea oe, who are you to judge the other brother? O ai oe. Famai e tu mau ia pepa u, famai e tu mau ia pepa u I lona lava ali. Ae wha tu mawina lava ia, awa e mawhai ele atua. Ringa la famai, e tu mau o ia pepa u I lona lava ali. Ia, o lai te utala ia li, o tangata o lai te itai, o lai pule, tangata o lai, pule al community, po lai wha longo iai I me te tau na whai. Pe tau pauina la e lona li, pe tau manu maloina I ana mea nai whai. Ai whamai awane ngalo o lea tua. Whamai awa e mawhai e lea tua. Ona wha tu mau I a teia. I a teia leo wa whai mai lona li. Wa lea o ngā oe wa e pau. Ai tu mau ai wha tu mauina e lea tua. Ai sea, leanga fo ina o lea tua e whai alfa amsinong. E le whaia e se tasi le whaamisinonga o le mea ua whaia e listangata. E whaia le atua le whaamisinonga. Pa le mea lena una o te ala apostolo Paulo, ia ola whea alfani le alofa. So ia le veo mea ai ma mea tau te whi nā wai. E le ngata lai mea ai. Le fo iwa wha ngai le apostolo Paulo. Ia le tulanga o aso. Ai mesele sa pati. Ma le fo ipo lima, o le manatu o le tasi, e sili le tasi aso, I le tasi aso. O le manatu o le isi, ua tutusa aso umalava. E matau leo le se senga fo leo tel tonunga onu ese. E ta ua te le tangata iuteia, le aso sa pati. Ka au te loa le manatu o Paulo, e whapea le manatu o tangata nu ese, o sa pati aso uma. Tu tusa so uma I luma o le atua. E tusa I ma manatu ma tu singa la apostolo Paulo. Mai o tu tusa so uma lava. Mai lea, ia ta I to tasi ma mauti noa lona lava manatu. Famai Paulo, ia e whaalongo, listen to your conscience. Whaalongo po le ale mea nae conviction o loloto. O le mea nai te tau nei whaia. Awa te tustusi lima mai whaamisino fo listangata. O le mea nai te iloa a whai. O le leile mea ngai te whaia. Whai e te iloa. O loo e whaia I le li. Mea la tatu o te I whaupunga nā. Ta mele whai bue ono. O le ana I le aso. E ana o ia iai ona. O le ali. O le e le ana foi I le aso. E le ana iai o ia ona o le ali. O le ai e ai o ia ona o le ali. Awa ua whaafetai I le atua. Luinga, ua umang whaapaia ai loa. O le e le ai foi. E le ai o ia ona o le ali. Ua ia whaafetai foi I le atua. Te loa le mana ia le whaamanga mai le apostolo Paulo I. O mea uma tātou te whaia. O lo tātou whaia.
ona o lo conscience ma lo te to nunga la iai o lo e whaia mo le atua. La lai whamana tua tua le apostolo Paulo, na ale tua tasia le atua o lo o tau tā puai au auna iai. O mea uma foi la tau te whaia, pe ese o tau te to nunga ma o tau wanga nuu. Ai awane ngalo ia tau e tasi lava le atua o lo o tau au auna iai. Tu ul whamisinonga e whaia le atua. Ai o tau maua le alofa, maua le whaalfani. Ala le e wha matala mai la e Paulo le whai upo e fitu walu ma le iwa ngai la loifu. Whamaia. Mai leo la apostolo Paulo. A wae le ai so tātou e ola mo ia lava. E leo ti foi se tasi mo ia lava. Aia. A wa a whai tātou te ola. Tātou te ola mo le ri. Lo inga, o lau mea ngai whai nu ese, nai te whai a mo le li. O lau mea ngai whai utaia, o nai te whai mo le li. No winga la. O le taimi ngai tātou te olai, o mea uma tātou te whai mo le li. Aisia, a hao fo le taimi tātou te oti ai. Tātou te oti, a o lai le lei le tātou maafutanga. Lai lofa ma whea alofani, luinga tātou te whioti foi. E le ngata o lai te oti moleri a olo e oti foi. Ona o lo uso ma lo tu fine. I tu tonu o le maafutanga ngā tō te ia. It's a communion talk. O lai, o tau tala atu Paulo. O le vala au foi lele, o le whaitua Paulo. A oti le tangata o lai tasi le tino. O lai te oti mo le atua. A la foi e te oti mo le maafutanga. Lai te oti mai tu tonu o le maafutanga whaalfani. You die for your body, for your brother, for your sister, for the church. You die for their sake, and also you die for the Lord. E lo mana Paulo, e vai pe tu ese, pe tu ese, lo inga, o mene o le ola ma le oti. They are not isolated eventi o tatu o langa. E leo ni mea fo i e wha esea a tatu ola o la tatu te ola mo lisi tangata. Mea ngai te o le whea alofani. Ngai te ola mo le li il teimi o ngai ke ola, a ngā fo i te ola mo lisi tangata. Hao fo i lana e oti. E leo se eventi e wha esea, pe fo lele isolate. O le winga lo whamtalanga, e leo se mea whape fo lele e ese a lea tangata uoti. Le ai e te oti mai tu tonu o le maafutanga e whealofani. So you die for your family, and also, but mainly, you die for the Lord. A o ngai oti, o lai te oti, ono le whirangalo le atua. A la fu e te oti. E te oti, ona o le maafutanga nai te olai. You serve wa umalau ngā luenga, wa umalau teimi, e te au nai, le ngata o le atua. A wa umafo lau teimi e te au nai, i isi o uso kerisiano ma so o se tangata. Anybody. Ke le oki, po le esea. Ave esea. E te oti tu tonu o le maafutanga. Commune. E se le maa nei o le. O whapungangi. Se kau ke wha longwa i maliu. A le tātou te iloa. E se ale tā ua le context po le wha autuina le apostolo. Ma le mea ngā mai ai. Ngā mongo mai upuia. E mongo mai i le kaua i misa. From an tense lea e tupu le vāo la uli ia. Ale mai Paulo. Se koka ia so i koke whi ngaui. I mea ai. Masapaki maso. La mea tu te le whaala whani ai. La mea le tu watasi o tau loto. Ave ese o ko differences ai tu watasi. A lua watasi. Langa ai ola. O oil tangat Cristiano whātua tua i le tua. Ngai te whaatali le fio mai o Yesu. Ai ola. Nai te ola mo lo uso. Ngai te au auna i lo uso. You serve your brother. Why? Because you love your brother. You love your sister. You love your church. Mai a te alofa i soos tangata. A ofo i langa i oti. O nai te oti mo lau a inga Cristiano. Ma lau a inga umaha.
ai sili ai o lo e oti mo le li. Nai te oti le lei. E te oti ono, you die in a good note. Nai te oti, ono le li, eisa. Se le mani il sila mai le tua. Kako ki whea alufangi. Tā tau te tutu whatasi ma, whau whatasi le malo le tua. Se le mani a upu ia. A wai leiso ra tātou e ola mo ia lava. E leo ti foi se tasi mo ia lava. A wa a fai tātou te ola, ia. A fai tātou te ola le taimini. Whama ia. Tātou te ola mo le li. Pe a fai oti. E oti mo le li. O le nei, pe ola pe oti tātou. O tangata lava o le li i tātou. Manga i o le whapunganga. O tangata o le li. O tangata e whea alofani. Tangata you die for your brother. You sacrifice for your brother. Fa sa taulo oe, o ngā olis tangata. A o whelanga e oti. E te oti mo le li pe ono whea tu whawhia e nefiafi. A la fu e te oti mo lo ainga. You die peacefully and you die from within the community, from the body, from the family, mai tu tonu o se mea. E se le mahu popo, e le se fi ngau, e le se kuskusi lima, e le se whamasingo. So, o lo maliu la ele o se isolate event. Le ai o le mea ua whapenao na matua malia le whina ngalo le tua i le oti al tangata. A laia lofa i le tangata. Wow. Mai lo whai puiwa. A wā o le mea lava lea na maliu ai ke riso ma ua toe tū mai, ma ua soifu ai, ina ia whaia o ia whaafonga upu ia. Ma li ie ua oti atoa mai o loola. O Yesu o le alii o tangata o lai ola I tutonu o se maafutanga e whealo fani. But also, Jesus is the Lord of those who die in him. Tangata na ola, a lai ola I se maafutanga, o ka le mātanga o fi. Yeah, na. Whaiupu se fulu, e o atuanga il se fulu ma le lua. Ia, na, tal no el apostolo Paulo il whatau ina il meringe o le whamasino. Ai tu le whamasino ngā awal whamasino, o ena, se ale mea e te whaasala I lo uso. Why do you condemn your brother? O ena foi, pe se ale mea e te tau whaaina I lo uso. Awata tau te le lau tutu umalava, awhamai awata tau te lau tutu umalava, e luma o le atua, e luma o le nufua whaamasino ke riso. Whaamasino umata tau, kūru whaamasino ngā Yesu, o le mea ngā Yesu, ale mea tau, whealo whani, a lofa, I lesi uso, awange I fitu iai, awange I mui wa mlelei tele tātou kerisiano sa mo le mea leo le atam telie, pe ia le se mautupu. Ai ele a ona ngai tu tono lo loto. O le mea moni ala ngai tono lo loto. Ele o sao, ma ele o tonu, ngai luro le koi mui ei, nai o uso, ma nai o tu whawhine ia ngā kou. Ko reason whatasi, ma tala noa, ma karikari ye whatasi, ma fono whatasi. Ko alu e whese kala. Ko alu e mui. Ko alo e koe whaise whamtalanga e whaelele e goa kensi le mele anga utou agree matala noa ai. O ale natural na o Samoa e makua whainta o ngatape. O lea, o le meo le loto le anga, o le loto vale. Ia ma le sao, ma le whaamaoni. I luma o whesanga inga ma tala noanga. Mo le sensia hata o le loto sao, o le mea te tala noa I, o le me whangai ki alu mo o le fale. E le o le kalangoa I, ata, ai la kul fale, oka le ese a whamakalanga I la alu fale. Ma le lalolangi a koa, ma le whainga ruenga le songo fua. Wo iai mea le kaung whamakala iai e sio kou a inga. Me sio kou e ka le sia, ai sia, me o le sao, ma le tonu o le loto. O le meo le loto whaamasino, ma le loto mataua, ma le loto le whaamangalo. Tu ulu whaamasinonga I le atua. Nā sumaltasi. A wā o tūsia, ua whetalai mai le lii, o te ola au,
e to tuli mai a te o tuli vai umalava, e tau mai fo i o lau whaiva umalava, i le atua, o le nei, e taitasi i tātou matala i lana mio i le atua. Tasi i tātou matutu i luma o le atua, whali tātou whaamisnonga, sila fia uma i le atua, mea e tātou te tautala ai, ma mea tātou te whaia, ma le sao tātou loto, mai se le mafutanga le tātou te whaia. Mai se tono e kālesia, wa i tusi atoa lea, o le tala no Paulo, i tangata lai kongo le kālesia. E le taimi e o latu ainga, alai, so, in a sense of what Paul is talking about, he's talking about Christians that are binding in the church, kaka lai ko kongo le loku, kālesia. Me o le auso, lau kirisiano, a omoni ea nā whaupunga, o le auso, o le au pele, o le au kirisiano, o le au whatuatua. Awha mai Paulo, la mea le whao ngā ile alofa pe a whailna. Why don't you use love? But not just love, but real love, sincere love. Ngā le alofa. Tatu tala noa i alofa e wha i le vaso le ntene. Le alofa wha le tua, agape, le alofa wha le wha mātua, stoke, o le alofa wha alurunga li i Ross, ma le alofa la alonu wha le lolotoi. O le filos, o le alofa wha le uso, le ntatu ta ua, o le wha tinonga o le alofa wha le uso, o le o le share po le tufa atu au mea i o uso. O le ngata o tangata e te ilo, o tangata e te leilo fo. So sisi, whapenga le alofa me ka o le filos, le alofa wha le uso. Te alofa so tangata. E ke le alofa ngā alo uso ngā lua whanga o mai lotina. Ai te alofa so tangata. E whainta ia ngā tā te le nato i ngā mea. O lo alofa i so se tasi. A le winga ngā le upu lea filos. O le brotherly love, e le ngā o lo brother. Ai brother o mai au tangata uma. E o ar ngaka ke le loa, ma le tangata e tau atu e lau o tele e so soani ai, that's your brother. Ai sea, langa ngau e ofu ia ke riso. O le o ofu ia ke riso. O ele lofa. O ele lofa e te whaatino i mea e whainga tau na whaatino e tangata e le ola i le māla malama o ke riso, ma e le o ofu foi i a ke riso i Yesu. E whamanatu atu i Yesu i la uli ia, i kolupu i e lua, le tū vai vai, ma le tū malosi, se so ia ia. So ia tau te whapena. I don't know why, ke le loa, I'm wondering why Paul was calling the Jews the weak group. Ke ropo la alma uwha ingoa ia, Paulo le tū o tanga te uteia, o le tū vai vai, ai wha ingoa tanga te uteia, o le tū malosi. Nufo mai la ia lea, e wa le wha mai i le tū vai vai, ai o tum tau pa suma lima, o wha mai i ia autou manolosi, le amata mai whai mua mua, wha mai i tātou oe manolosi, wha mai tātou visosoani, i e ua vai vai. So inga, encourage atu e Paulo, vaenga o mea, le tū malosi, ma le tū vai vai, le tū vai vai, ma le tū malosi, tū i la loa tau ese senga. Lay down your differences, but come together. Love one another, ola fe alfani, pape nal me te o le tino ke riso, e ola fe alfani. Fai po suma le tolu e o lava lu suma le tolu. So mai o lo whama mawhai la apostolo Paulo le me tau le aua le wha le angaina le ngā ruenga le atua ona o mea ai. Na e wha tau mai ele whai po suma le fitu. Nei te ole lava staimi fai tau atoa ai, a sau tanga fai tau atu nei vaenga. Ole nei, a wani tātou toe e wha salai. A ole nei, ina ia manatu, mai ina ia manatu ile isi lava mea. Ile nei lava mea. Aua nei tu wane e se tasi se mea e tau sua iai, po o se mea e tau teva ai lo uso. Wa ou loa ma ou mautino i le li o Yesu, e le ai se mea e leanga fua. Mai Paulo, le se mea leanga, se whapa ia ma ai. Mai e pei tai, o se ua manatu ua leanga le mea, o na leanga ai lava lea ia te ia. Suma lima, ai a whai e whaati ngā ina lo uso i au mea ai, ua e le toea mi o lofa, aua le whano i au mea e ai. O ia na maliu ai ke riso.
O le nei, aua ne i whaalongo i upu ia. Aua ne i tau le angaina lo o tau le lei. Ono o mea ai. Maera o suman fitu. Awa o le malo le tua ele o mea ai. Ma mea inu. O le ami o tonu, ma le file mu, ma le oli le anganga pa. Ia, mai e Paulo, se so ia kou ke pisa i ngā mea o mea ai. Mai o le malo le tua le tātou te au ne iai. Se le ai ele o mea ai ma mea inu. Ulo ringa ele o ni mea wha le tino. O le malo le tua ele o ni mea wha le tino. Ko ke kau e misa i ngā mea i lalo nei. Ai ngalo ia te utou le mea tauna sili o tau loto mwhata wa ino lea righteousness, lea mi tonu, o le file mu, peace, ye le file mu tu tonu le kalesia. E le ngate na ma le oli le nganga pa ia. And the joy in the Holy Ghost. Mele o suma le valu, awa o le ua au natu ia keriso ia mea, ua fia iai le atua. Ua tau le leia foi o ia e tangata. O le nei ia tātou tau sisi i mea e tupu ai le file mu. So ia le tau sisi i mea e vevesi ai. Te lole, o le whawhita au li mua mua i le kalesia mua mua kerisiano. Nga mafua o mea ai. Mafua o mea ai, nga vevesi ai. Nā leina tofi ti a kono le mta au puono le tusi a ngā luenga i se hau. Vevesi mea ai. Fe to mo mui isi fe fine elenisi. Afa eleni ma afa iu teifa mai a. O fa au kele. O fa le tino tele ma fa ilonga lanu. We have the problem of racism in the church. Why? Wale o mai, the contribution of food never reach us. Wale o mai tu fanga o me aya makau. Mai a ngaka ilu mai oi fafinge iu kaya. Kau le fanga mai makau. Makau fo isi kaka le kalesia. O le whawhita uri a leo, e se le ia me kongo le kalesia. Se o lo fo isi kaimi, e leo e kalesia, o mai leo kaimi o fo, ai ia kaimi. E ale vai ngor sa moi mengi o me ai. Se ve vesi o me ai. E kufa foi pisupo kasi ala pisupo sioki ai mangai ko inga malo maku a e ko mumo ia ma e foi le ua vea me ai ma mea ua ve vesi ai tatou. Ai le o se mea le nai te tau ono tatou ve vesi ai. Tatou ve vesi le ami o tonu, tatou ve vesi ile file mu, tatou ve vesi ile oli ile nganga pa ia. Na o tatou ve vesi mea ile tau tatou ve vesi ai. Vi ia le tua. Ya? Au le mata au poe, e se fulu man lima. Ya, e fa awa ai la lu feitau ma nei ai, a fa po lus fulu a. Ai fa mai aua le petia fa lo fa po lus fulu. Mai aua le petia. Do not destroy the body of Christ. Aua le petia le ngā luenga le atua ona o mea e ai. Fa mai e mamā mea uma ai leanga i le tangata o le ai ma le tausuai. E le lei pe a le ai ini ano manu, ma ia le inu waina, po o se tasi mea e tausuai ai lo uso, pe e tau teva ai, pe vai vai ai. Wa mau e alo taofi, your conscience, your conviction. O le mea o lae mautu lo loto e tau na fai. Tango e fai e te loa o nai te fai malo tel tonu, o le mea le na o nai te tel tonu iai. O le mea funa nai te loa o le mea le na wa mai e le tua ia te oe, e te fai a. Fa mai ia te oe lava, ia i luma o le tua. Amu ia le ua le whaasalaina o ia e ia i le mea ua manatu o ia e ta tau o na whai. A o le masol salo, e whaasalaina ia pe a whai e ai, a wā e leo lana tof ta ofi lea. O mea umalava e le ala mai ile ta ofi po o lou conviction po o le mea ua e la nguna e lo loto. Fa mai,
o le anga sala lea, mai Paulo, o le anga sala na pe a whai ke whai masarosaro se mea, a whai o e mautūlo loto o le mea nai taun whai, ai sea mea uma tātou te whaia, o lo tātou au auna, ai i le atua. Ia, vai la le mta po suma le lima, te lo la wha uma tu e lava, te lo le wa le tu su tolu whai upu, whamai o i tātou. Oe malo losi e tātou fsosani e vai, oe ua le lava e te tau ai, ai aua nei wha fia i o tātou lava loto, awa ia ta itasi o i tātou ma wha fia i le la te tua o ina ia le lei iai o ia, e wha mawhanwhanaina ai o ia. Awa o ke riso lava e le i wha fia o ia i lona lava fina ngalo, ai pe ona tusia ua o mai ia te upu whai a la tou e na whai atu ia te oe. O mea o mawhoi na tusia na mua, na tusia ia e o mai ai ia te i tātou, ina ia tātou maua le wha moe tupu mai i le onu sai. Ma le wha mawhanwhana mai o tusi. Mai lo leo le whai upu e lima i le wha mawhanwhananga la apostolo. Ia foa ia tu fo ia te outou e le atua o ia e tupu mai ai le ono sai ma le wha mawhanwhana. Ina ia ngāta stasi o outou loto e tusa ma le finangalo ke riso Iesu. Ngāta stasi o outou loto. Outou nu ese ma outou iu taia ngāta stasi o outou loto. Awa tau te whi ese ese ai ono mea nai tau te tonu iai. Ai ia ngatasi o outou loto. Pamai whau pue ono, ina ia vivi o tau i le atua le tamā. Ina ia vivi o tau i le atua le tamā, o lota atua li o ke riso, ma le loto e tasi. Mai la apostolo Paulo, a ia loto ngatasi mo whealo whani, mai a o i taimi tau te vivi i eima, tāpua i atu i le atua, e tau te tāpua i ma le loto e tasi. Se si whaupunga tau te tāpua i, a o nai ei le whealo whani to tonu o le kālesia. Ei le alofa moni i to tonu o le kālesia. E le se meta o se alofa wha ole po le whaatanga alofa. You have the sincere love of God within you. You love your brother with sincere love. There is no hypocrisy love. Le se alofa wha ole po se alofa whaatanga alofa i to tonu o le kālesia. Whamai, o no tō vivi tau te vivi ma le loto e tasi. Wow. That is beautiful. E le ngata ma le loto e tasi. Ai whai mai. Ma le upu e tasi. And one word, one saying, one word. Tasi le upu. O inga, e le tinga inga, ia le whaiwhi au po le e wholofolaina le upu, e tau wha lama pe tau wha avasenga ma tau whaini tonga fiti i le tele o wha fita auli, one word. Wha longo lotanga te le awhionga pa ia le atua, tali tonu uman lava i le upu a le atua, e le to i eini tau sora au ringa ngi wha fita auli, ma ngi vesi kongo le kālesi, aisea, tasi a le upu e wha longo iai, o le upu a le atua, ma le upu a le au na le atua le teitai. I le tele ase me vesi o se kale si ye le file mo le tua. Ya lo te fai atu ya toe a tau tala fo ia ui e tonu o la unga luenga leo tenga lue ai. We are all striving for that peace, unity and harmony that must be in our churches. Nung te inga nga, langi e teimi o whawhita auli. Ale o onga le o mai o mai tatu e kalesia ese le mana ia me ole o ta po ai tasi le loto tasi le upu ele umana la unga le fi au le upu ai koe ave o le ofisa koe kau kongo fiki e lo loko ai sia we ki nga le upu koe va koe foi le fi au ngisi upu ia umanga a mai le si ainga a mai kong ai sia ia ainga ia lo vevesi tasi ale upue. One word. Powerful word. The word of God. That will solve every problem. If I feel mu le upu le tua me umaisa tasi le loto.
Mai o lea i o tau talia ai le tasi i le tasi. Accept one another. Whai upo e fitu. Mai o lea i o tau talia ai le tasi e whaapei o keriso foi o na talia o i tātou e o ai le vi inga i le atua. Mātango fie. Ia, whamailan whai upo e walu. O te whai tu foi wa vea Yesu Keriso, ma au no le peritomenga, ona o le wha maoni o le atua ina ia wha mawina ai mea ua fola ina i tupunga, fola ina i tupunga. Ne ia vivi ia i fo inu ese, i le atua ona o le alofa, e pe ona tusia, o le mea lea o te ta uai o e inu ese, o te pese atu foi i lo suafa, pa ipo se fulu. Ua toe whaapea foi. Ia oli au tonu ese whaatasi maiuteia, malona nu. I le mea lea, ia vivi i atu i le alii au tau uma, a mai e Paulo, vai le sama pinga le afifinga e Paulo le mea. Talanoa mai i tu ia luon tatu talanoa, ia mai ia vivi i atu i le alii o tau uma lava, ai o tau uma nu ese mai uteia, ma i o tau faa ne atu, ia te ia o tau tangata uma lava. Whole community, the whole church, now Paul is including everybody, bringing together one body, one accord, one love, one word. Le lua tasi. Mai o toe whapea mai fo i saia. E iai lea au yese o ia fo i na te tūla i e pule nu ese. E wha tua i a teia nu ese. O lea tua fo i e tupu mai ai le wha moe. Ia wha tumuina o tau e ia ele oli uma a toa ma le file mu. Ina ia wha tua. Ina ia tele lava lo o tau wha moe. Ona o le mana o le anganga pa ia. Ia, le na. Le fifi ina le na le apostolo Paulo. O le mea o lo ia manao ina ia una ia tu matu ina atu i le auso po le kalesia, le au pele o au Cristiano i te tonu o le kalesia i Roma i e kalesia o lo i Roma. O lo lua o la tu o lo lua fete na inga, o lo fete na i vaenga i e lua. Lea ua, fi Paulo i le amai whaatasi. Aua ne ese, ai tasi lava o tau. Lea, ia o tau maua le oli. Ia o tau maua le file mu. Ia o tau maua le whaatua. Mai ina ia tele lava lo o tau wha moe. Te lo ese le mani o upu i e whaai ua i e la apostolo Paulo na upu i le vaenga lea. Whaai ulava i le upu o le hope po le wha moe. Whamai ina ia whaatua ina ia tele lava lo o tau wha moe. Ona ole mana o le nganga pa ia. The hope. Al wha moe o le lumanai. To sustain me ta welo pule wha moe. We are looking for the future. O le wha moe. O le nau ta inga leo le apostolo Paulo inu uielua. Ina i o mai whaatasi i la tau. Ina i o la tau maua whaatasi i le wha moe. Nā le wha moe lea. O le maa lo ke riso. O le maa lo ke riso ma lona whaataunuina. Lona fulfillment. O ne ngalo e whaataunuina i vaenga i e lua. O nu ese ma le nu o le atua. Whaataunuina i nu i e lua. Onu ese mai uteia ia po Israelu. Le olive vao, o tu inatu i le olive lelei. O sua fatasi ai, i le sua o le olive lelei.
le Roma sfulma tasi o luinga na o le atua lava na ia mai le pule lea ma le whaatangana lea ua mawhai ai o na ofi mainu ese i to tonu o le wha moe moe lea po o le whea ngai ngā le atua ma lana au auna o Abrahamo lea e whaataunuina e le malo Yesu Kiriso i le mele niuma i le awhi tausanga e o mai whaatasi ai e le ngata o le teimi lea mo mua o le amwhai e o no mai whaatasi le nuu ato Israel. Le malo pito i lunga ma le malo pito i lalo. La tasi la mwhaina tasi a Israel. O stei mo mua lea. O le amwhai e o na tu e tasi ia vaenga e lua o le nuu o le atua le sāwa vae i teimi o Solomona malana whanau. Malana teitei au. A atu tonu le malo ke riso le mileniuma. Stei mo mua lea o le amwhai o nto e mai whaatasi le nuu o le atua. Wale to Israelu masaiuta ai ua avea o le nuu e tasi whaatasi ai manu ese o ila tu e o le a saufanga i le malo ke riso mo le awhete usanga. Tala atu le tato leina. Tolu fitu ta silima i vitolu le au to isfulu ma le ono tato minute ya walau mai pa fa yisi me ti fia walau mai ai fa popo mai fo le tato mta upu e vave mai lo walau ne te fo walau mai wa umal tato leina pe o vaso lente nei ya ai fi walau mai ya leilo va walau mai manu le ai tele tato minute al fa mai na ole vaenga me ka ole body ole tino o le tato tusi a Roma ia le usau tato walau mua fa talo fatu le tato walau talo fa Atalo fatu lau sunga poni. Alo fa Antonina alo lava ia te oltina Ia malo fo soi fua malo si tato por kalame nei ko tula le afias. Mana ia tele fo por kalame nei tula. E monia le fa matala tala mai a. E le umoro tafio fa long le fa matala ino le lunga le tua. Dilia tua lango atu le por kalame. Tai te le lava. Mul fa mala ma ino le fiunga le tua. Isa alo fangele tua sang fo i perlo malo siletino e loto ma fa e sile le nganga ya wala wale au nanga awali tau tuaina le fionga le tua le o mai ya i mato ne ye fia mana o mier so hani poli ai manuia te le lava la nga ruenga ne tula lo pat fo ya sau ya to paso i fua ya paftei lava ya tol tina Antonina paftei lango mai paftei fo il bala umeli fiafi ya to e felo ai fo leva ya so ai family le tu ya to e male ainga ai lava ya paso i fo Antonina ya na ola no pa fi bala mai ta tu telefoni tolu fitu ta sili mai tolu fitu ta sili mai tolu ta tu numero ya ete bala mai ai o le vaenga lena tatu tala noa ai mai le mata o pues fulu ma le lua e o le fulu ma le lima fai o pues su ma le tolu. Ya, walau le usau tatu walau lua, ta alofa lava. Ta alofa. Ta alofa la usunga le whawhengainga. Ta alofa. Ya kopo. Ta alofa. Oi, le sau no whaman mole. O le au kalolo. Oi, ta alofa le au. Alofa fonki. Ya, ta alofa lava. O mai ei. Ya. O fai kal maru luol ko kungu ori ia ringe ia. Ya le. Kaya o ngole alofa malanga leol ko mai lang. O e dei sa umangaku. Pa wala o lo widiaku o ke wa o ke de misi a kel por kalame. Tai. Bong. Ya. Moriaku avaku fa malo mal fa kai i la sunga. Tai lava. I le wha maram la mainga o e man ko o vai o menge i le au le ke wha maram la mainga mai i sa ka ko peo la en wha pe ai ai le ingi vai nga wha pe pe a ka ui a kungu me wha pe ka kongi i me nunga le lang ia ya pe ka yang wa makwa i lava le maram ma maram la ma koi me ka kere maram la mai ele mo le koe la nganga le wha kai ma le wha malo i lau sunga al fa fenga tai lava al fa malo singa e la sunga e lo fangia de ko e u puinga pero fonga tai a wale vol fling o le upu fi fa mal la ma ye o le o mal la ma ya
Aftai lava e tō lau so leo. Whamanui atu le tua, whaftai lava mo le whamalu mai, tai foi mo le wala mai, ai toi whilo ai foi lewa i aso ale au. Ai whaafikai e asia, ko mai fisiri le kasi, Ia. Onga o mane ko whikau I mamangere, pare poi po o la, o e soka e o manguia ko inga pere ai. Na watu la lau telefoni lea, te wala o tuai tātal noa, o le olu a tasi. Ia, o le olu a tasi, olu a lima valu, tasi wha lima, Ia, ia, olu a tasi, olu a lima valu, tasi wha lima. Ia, whain tātala, ia, olu a tasi, olu a lima valu, tasi wha lima. Ia whaakai leo maua. Whain tātala wha iwa I nā wha le ainga, Ai wha manuia le tua ia toi lauso ka lolo. Kere lau sunga whawhenga pongi. Ia whaftai, soi fo ia. Se fo. Ia, tātu walau, wha talofa, talofa. Mau poni. Talofa, oi le sau noa. Ia, le si oro uso. Oi, alo ia kopo. So fua. Ia le li, ia, sau no maia. Mai ko va so ni ia. Ia le tua. Ma como fi o de se un po ia de ko en finga. Tau tia Po e te biuba. E ka ko ke fa so I ka o lama singa mangai ma singa ia. O mi ke ol mo ka o mi le ka fa so ko singa lo ma. Ia, fa umar va so le wa ta ua voi ol mta upule to el fato in. Ma ko ma nga ia ma ka ngofi. O nga mo le ko nga fa kai no sunga. Wow, o nge foi o fa so fa pere mfainga ngofi. Ia, o le Ahora que la juega quieren poner pero mai no ngore. Ia. E ku mai ro mana malama que calo foi de ngang po ere ku so son I ro so. Taftai. Na o kala o mai ro foi fu o ngai ka ko ke fa so ai ma. O ke o ya o ya ma pakari so fu o mama. Lea son fumo, lea son fumo, koe ki kua isi pokala no mo vai. Taila. Koe skaki ai, koe... E za ore kala le, ore kere alo whanongo ore. Ia. Kere koe ngara wiloa. Tā huatele. Sorry, e sena mana ia. E sena mana, e mora kora ngā whakai puni. Tailava e atoe luso ni a kopo. Whamanuia. Amuia tule tue ia oe male ainga. Ta tue whirai foi lewa i asu. Ia, wale lei alofa tele atu. Ia, alofa po. Ia, whaase fua. Ia, whaase fua. Alo o mantua nei, sa ise uso peia o le uso ia le uluai. E mai le vaso lente nei no fisiri mai le upule o le telo a. Sa no le i le tato mta upule nfoi tau. Be alfa upo e fitu. No i upapea. O le nei ia avatu I tangata uma lato me taulanga I o te tau ele taulanga o le telo I te tau ele telo o le matau I o te tau ele matau o le whaaloalo I o te tau ele whaaloalo o le telo pa whafonga mai ia le uso ia le uluai o le telo o le siko I ngā tax lea o le tax fo I lea o meo o good tax or goods tax. Ka pese GST. O le lai, ia, fa talofa atu le si tato wala au lea, talofa. Talofa lava. Poe whafong mai, po bau mai. Ia, te tau mwhai mai, pe a whai e nelo ngona atu, ia oe, whamale mole. Ia, lau sauli si tato wala au, talofa. Talofa lava. Talofa. Ia, oi le sau no whamale mole lava. O ula. Ula, ia. Oi. Talofa lava ula, ia, sau no mai longa o i lo avno. Ia, talofa pasta. Ole, manga ia yo savali pasta ni ia fies. Tailo. Au e Samoa I de
kala mai la posikolo me malama pas le ka wo le kasi le loko kasi le upu kasi le fat bokua ai ka wa ya male mai malambo me tawa ile se ka wo ka ke o loko o ke ka ko kilo malam malira e ngai Samoa pasta ni fias o le singa longa le li ka ko malam mai nga lo o fenga i ma o ko le aso ma le aso lo fenga ben pa ia le ku ka wa ku ile la lo lang nga im fa un pa ko malam mai le upo le li o le ale lo ku ka ke lo ko i pasta ai ka war ka ko malam alira ai mai se foi of ka nga e Samoa ni wa ka ko ya kai mi o le li ka ko ye foi kai mi silsile mo fenka o le dispensoni mo mulinge lo langa ka ko ye pas ali le ako ko anga o kai le ako ko anga le amio le anga o kanga le ako ko anga foi le amio le yo ye fa ma o mi mai mamala ye la wa fa no aku ngai po pasta o ke la so ai le pokala es el tawa afkai la sungo afkai fo ile sa ili male su ile afionga pa ia le ia o ia fa longo malangona ia ma ai fo emailo o le kaua nga le malo le tua lo ka ko fai pe ka ko ka kulo ele o ka le ka ko fo email le ka ko ke fai ia ka ko wa o ngale nga kulo pa ia le nga lava ma falongo ngo pe ko po kala malo ko sai te ia o le falongo malangona ia mai se ko ngo ka ko wa inga ka inga ka ko wa inga ia ka ia le upole li ia mfain sa va mali ia ka ko fa nga ile ni fa nga wa ko ka ko kulo ia ka mai ki ia ko ia le upu mar ko fin ma ko ia fa ton nga sa msingo inga ka ko mali e nga sa mo sa msingo inga ka ko le li ka ngaka malanga sa va la fa so ka nga pas abtikile lava ia fa ia le tunga mal fa ko mai se no faalo e male ka de sia fo yo lo ka ko inga la sunga ia o ke no fakele mo oi aftai o mo kai o lo fil ke lo fakele ku aftai lava e la sunga la fili familia tu le tua ya tu la inga tu fele foi leva yeso ia sa se fo fa mana ya ai tele fa so ne fiafi ye le li ia na o le telo le no foi tu mo lu ko inga le mo meo GST o tax la fonga e o isi e mo mai mo meo tongi o tangata ya o isi mo mai mo me foi o me fatau e la o le mele o le tax le o le telo e fo i mo le fo le tax o le GST ya le na o le GST le luinga o le me foi le o le good a volfa mingo o le GST ri sa o le good ngale o GST good service tax nga o mo me foi o me fatau lo ingala o le me te tau na fai tanga ta Roma yeso ya misala u te me o fai mo me la o le telo o mo meo to inga la fonga ia o mo meo me fatau ele manga o tipping ia la to meo o meo a fo io o tax o la to mo goods mo meo o loa ia pe o se tau tali atu le fisili o le fta o mantu atu le e se tama faftai le tama te open life a fonga mal tama ia va ili na vile atu le sa ele o na fia la sa un tu atu o te mantu na vala o to istama le sa ia o tia ia por kalame o le tato tusi le Roma o le tausanga e luafe malefitu male luafe male ono tausanga ia sa fai e la o tu singa i le newspaper le o le Samoa Post
Ai sa faila tu su singa ile tu sila tatu le tatu no i Roma. Ai na vile atu la tamale o la ia te umala. Ia tu singa ia. Na nofo ma oti ma faitau. Ale la uto e fa longo ai wo to e fa fo wina tu ai mea na fa longo ia il te mi. Mo tu fa fitai ai. Ele ngata ile. I fo ina isi tamana tala noa mai. Ya me se foi le sunga ya Yosefa se tama o mato lo ila wasenga ile ang tu spaia. Ma le tele ona inisi tama, ma misi atama ia matina fo. Sa la tu oti foi ia tu singa ia ile tu sia falinga. Ele ngata la o le Samoa Post. O le tato newspaper o ile tato newspaper a le Samoa Time. A le Radio Samoa, sa ile Samoa Time. O le tala nei tama ia manisi fo tina. Sa la tu mfeno la tu otia ia tu singa. So evi ia le tua. Evi ia le tua a levi ia le tangata. At whaftai ia ila tu ile nau. E tu singa ia. Mise foi la o le sitamai ava. Ili le na vile atu mata no olo ia te ia lava. Ia le tele o mei o tatu tano al tu sia Roma. Awana whaientu tu singa i se. Ia o le tausanga e luafe ma le fitu. Te mantua le luafe ma le ono luafe ma le fitu. Ia ena uma le luafe ma le valu ina o te punil tato newspaper lea ia mata i se taimi lata le taimi lea ia le Samoa Time. Sa tele tu singa fo ia alo nei tangata au na sa au na i waenga lea a whaftai i le nau. Mea ta o tangata i nau ia fionga le tua. E pole alava po filme mo wai ia le upo le tua. Taua tulo iai. Tanga oti. Ia te faitau mo toe su e. Ia na whao ngā leo le mele lei mo le meo lai loe au ngā. Ia o le mea e leo ngā. Ia e la fwa ima ma tiai. Ia ai bi ia le tua mo le atu le nganga whaafte tele lava i le pa ia ma le malu si o tātua tunu ai mesia i la tau ia. O le ana na la tau whaia fo i lea ngā luenga le lei o le whao ngā o tātua tustu singa. Ia ma nā fo i vai tau. Ia la faista tu talo vi ia le tua whaftai le tua ia fo ia tupe ia toe le vi inga o le whamanu o le whanitanga ia so umalava ma me umamatu te whai awane ia mai ia i mātou se vi inga le tua ai o oe lava e te tau ona vi ia matapua ia e whaftai ia lo wanga le lei i au mea lofa ese o mātou au na ia te oe whao ngā ina i o mātou tangata whatau waa ma le leo ngā. Ua ngā nei mātou ona ua e amana ia mai mātou umalava. Ma malu o lo atunuu o lo iai le lasi ma le tele au mea lofa wha le nganga mwhai ona mātou whao ngā ina. E ma moli ai lau whiau, ma moli ai lau fina ngalo ina ia wha malo si ai se nganga. E o lo o mana o mia se so soani wha le nganga. E au nai ia te oe a o iai le avanoa. Talo le tua whaamanuia i loa tunuu. Amanuia whaapitoa i ai la tau uma o loo mātou mafuta pēr i le aso ma le aso i le mātou por klame. Ia iai o manuia, ia whaamalo sia i la tau, ia iai le nau atili ai la tau. E na ia o la tau maua le manuia o loo la tau nau iai e ala mai au a fionga pa ia. Amanuia i la tau, le ngante le tino, ai sili le nganga. Ni e loa tunu le nei po pe a fai foi a malo longa o le fiafi o le nei po. Tau sima le leo pui mātou. Mātou maua se asu fo ta le manuia ai vi ia pe o lo mātou tua. Fa mangalo so mātou se i le au nanga. Ai e tu mau ia te oe le vi inga o le wha manu. O le wha ane tanga nei o aso umalava. E o atu lava i le wha vavau lava. Amen. Sa mo tātou po klamen na, nei fo iwa iaso le tutu le Upega ile Loloto, e il wha mo i o le a tātou toe ftapa i fo il tātou po klame e le asunga fua o le vai esu fou, ai mo nei taimi, i o lautou au na nei poni fonati, wha soi fo ia mo nei taimi. God bless you all.